Egenu kibadi Afosi Ethio kibadi Matino Jesus anejade Kola afisikade Egenu kibadi Afosi Ethio kibadi Matino Jesus anejade Kola afisikade Motichi batantino erodui amu annu hitokeshitimi annin kenna motichin kemassami hekko Ethio Agape maganu qaali xiinxallonni maganu eltoy qaalisi konni daninni xiinxallnay noommo motichuno batse maassray nonke su'misi maassamo techo ane ledo xiinxallineemmohu making friends for God, the joy of sharing in his mission. Maganu jaalla kalaqa isi soqqansho giddo beeqa hagire yaanno sasu agani birtichinni lamalki roso ikkaw sharing the word way qaale beeqa yaanno baxantino roduwa ageesha addi roduwi lew Voranga Pastor Beyene Barasi lew hattonno rodu hassabuan qamo tesfaye ga'lo Itopia honono duuchu roduwi ledo konne qaale xiinxallanke qaagginay mootichu baalante maassiray nonke daafo su'misi maassamo roduwa techo xiinxallonke qummeessa nabbambe ka'ne barrunku noota xiinxallankera albaanni baalunku maganu addi assi kaa'lonke gede huuccatto assi'neemmo huucci'no annankenna mootichanke bayru baxillikki bayra maarokki oosokkira noohe bayra dancha hedokki daafira galaxxineemmo hunonke saonke daafuronke baala Yesuusi su'mi maarattonke raucci'neemmo annankenna mootichanke qaalikki daafira qaalekkino beeqqati daafira xiinxalnay noommo qaalekki borreessini waro hakkoe dandiisisi ayyaanikki techono xiinxallonke maassirara xiinxalinoommote hee'nammora kaa'lankera hucci'neemmohe banxeemmohe mootichinke Yesuusi su'mi Amen. Baxantino roduwa wo'ma woyte assineemmonte gede ingilizete amaarunna sidaamu afiinni birxicho la'ne ka'ne memory text yinayta ወይም የመታሰቢያ ጥቅስ ይናይታ ናባምበ ካነ ሲዳሙ አፊኒ ቲትርቬ ላኔሞ ሄዶዌዴዋ ሂንገሳኔሞ ሄካው Greetings brothers and sisters, this is from Ethio Agape Bible Study. Today we are doing lesson 7 in the quarterly theme, which is making friends for God, the joy of sharing in his mission. Lesson 7 is entitled Sharing the Word. The memory text is taken from the book of Isaiah, chapter 55, verse 11. I read from the New King James Version. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Brothers and sisters, this blessed study is available in English, among Ethiopian language also, Amharic, Afan Oromo, and Tigrinya, as well as many other languages of the world on the internet. We always recommend you to consult, to check Hope Channel, Amazing Facts, 3ABN, and many other global media outlets. And in Ethiopia, Hope Channel Ethiopia, Yeten Bitkal Ministry, Washington, D.C. Ethiopian Adventist Church, and Kansas City Ethiopian Adventist Church are doing blessed studies in Ethiopian language.
So brothers and sisters, please join us as we study in the language you can listen, but also join hands in sharing these studies widely as well as in the production. If you really have the plan, please communicate Ethio Agape at our address and we'll be very glad to work with you for the Lord. God bless you. ተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ከረማችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ ደግሞ ሰባተኛ ጥናታችንን ለእግዚአብሔር ወዳጆችን ማፍራት በተልእኮ ውስጥ በመካፈል የሚገኝ ደስታ በሚል የሶስት ወር መሪ ርዕስ ይዘን ቀርበናል። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የዛሬው ጥናታችን መታሰቢያ ጥቅስ የተወሰደው ከኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 ነው። እንዲህ ይላል፣ ከአፌ የሚወጣ ቃሌ እንዲሁ ይሆናል፣ የምሻውን ያደርጋል፣ የላክሁትንም ይፈጽማል እንጂ ወደኔ በከንቱ አይመለስም። ተወደዳችሁ ወገኖች፣ ይህ ጥናት የሚካሄደው በዋናነት በሲዳምኛ ቋንቋ ነው። ለጊዜው አቅሙ ያለን የጀመርንበት በዚያ ስለሆነ ነገር ግን በአማርኛ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ፣ ትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት፣ ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን፣ ካንሳስ ሲቲ የኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን እና ሌሎችም እያዘጋጁት ነው። በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ በተለይ ሆፕ ቻናል ላይ በሶስቱም ቋንቋዎች ነው የሚገኘው። እንደዚሁም ደግሞ በእንግሊዝኛ ሆፕ ቻናል፣ አሜዚንግ ፋክትስ፣ ኤቢኤን እንዲሁም በርካታ ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጣቢያዎች ላይ ይገኛል። አብራችሁን በምትችሉት ቋንቋ እንድታጠኑ አብራችሁን ደግሞ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እነዚህን ትምህርቶች ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ብትችሉ ደግሞ በማዘጋጀቱም አብረን ጌታን እናገልግል። ጌታ ይባርካችሁ። በጣንቲኖ የረዱባ ስዳሞፊኒ ቁሜሳን ከላኔሙ ያናራይሌኖሙ ኢሳይያሲ ኦንታይና ኦንቴ ቱናምቲያና መገኑ ቃሊ ተጎያው አፊ ያኔ ፉላኖ ቃሊ ነው ሄዶሞ ጮይና ሶሞ ሶካ ወንሽክኒ ሙላ ገላገሌ አኔዋ ዲጋው ያው መገኑ ማሰሜ ሃይኮ በጣንቲኖ የረዱባ ተቹላኔሙ ቃሊ ሲቤቃ ይታው ሄዶኒቲ ኢየሱስ ሚቴጌ ተጎይ ቁላዋ ቦሩባ አኔሬ አርቲያኖቴ ዮሐንስ ኦንተና ሰጂና ሆንሰቲያና ተጎይነሁ ቁላዋ ቦሩባ አኔሬ አርቲያኖቴ ኢየሱስ ቁላው መጣፊ ቀባ ሄዶት ወይም ሜንቴን ጀዋተ እኪው ሆኖ ቃሉ አኩይራት ኢየሱስ ብርቱስ እኪው ዳፎ maganu umosi manno osova addi dogonni xawisiyo kanna qullaw maxaafi akkur giddo addinta bayraho nabbambay calla kikkinni intay maxaafati isqeeli sasenna sasetiana maganu isqeeli tenne borro konne maxaafa itino tala'neemo yatto ya corqite egemiya ikkiteyo ikkita baalunku buunxeemmo ammaneemmo kayinnilla seekkite nabbawi sagalete gede lubbokkiwa sagalli yaate qullaawa borrubba surrenke wo'mitawa soorritankeranna wolootu ledo qara hedosi woyim yesuusi baxillenna akate beeqqate wolqawitanke gede fajjinammora hasiisawo techo tenne lamala giddo xinxalineemmo hala'neemmo qara hedo togoytawote qullaawu maxaafi umisi daafira mayyaanno mayimmasi daafira hattono kalaqate wolqasi daafira sunfeno isinni maa assa dandineemmo qullaawu maxaafinni maa assa dandineemmo aanno horo wo'mi wo'ma adha woyim horonsira aanno hexxoy ammananna iso beeqa yitaw hedo ledoy na'neemmo ekko kowiicho mitto coye sa'a sereemmohu baxantino hedo duuwa
maganu qaali giddo qullaawu maxaafira ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ባይብልን የምሁ ዳፍራና ኢየሱስ ዳፍራ ዱች ጸይ ሚሚቶ ለዋሪ ኩላሚዮ ለዊሻሆ ኢየሱስ ጫብቾ ቃሉ ነው ጫብቾ ያማሚዮ ኢየሱስ ሄሾተ ቡዴናቲ አኒ ቃሉ ነው ሰጋለተ ቡዴናው ያማሚ ቦሬሳሚዮ ኢየሱስ ዶጎቴ ቃሉ ነው ዶጎቴ አንተነ ወዱባ ዱቻለ ለምን ከሚሚቶ ለቢ ለዊሲ ሳረ ላኔሞ ኢየሱስ ኡሚሲ ቃለ ሆ ያማሚ ሱማ ኡኖይሲ ኡሙ ቃሉ ነው መገኑ ይወኖ አኩ ቃሉ ነው ማላ ኡድበ ኒንከሌዮ ሄሪ ይታው ሄዶ ዮሐንስ ቦቬሲዮ ተላኔሞና ቃለ ጢንጠላ ቃለ ኢታ ቃለ በጣያ ኢየሱሳ በጣና ኢየሱሳ ሄሾተ ግዶ ሞይሲ ሶረኬውታ ላኔሞ አኒ አመናንቾ አኒ ኢየሱሳ በጤሞ ቃሉ ካይሌዮ ያነዲኖ ኤናይ ሃይከያቾ ቃሉ ነው ያቴ ማተተ ግዶ ምናንና ምናማ መሬሮ ሐሳው ሆግሮ ለዶ ያና አዳ ሆግሮ ሚቱ ሆ ያና ኦይ ማጪሻ ማሆግሮ ማያ ሀተ ማተ ካጂታሮ ሄዳ ዳንዲኔሞ ንንከነ ኢየሱስን ከሌዮኖን ከበጥለ ቃሊስ ሌዮ ያና አዳቴ ኢሶ ማጪሻቴ ኢስራ ማጫ አቴ ካጂን ሻሞራ አሲሳው ያቴ አንኒ ማይማስ ዳፍራ መገኑ ቃል ያኖታ ሐዋንሲኔ ላኖ ባሉንኩ ፓውሶት መጽሐፋ ጥበና ተናውንሰ ጥበና አንተ ያና መገኑ ቃል ተጎዮ ቃልኪ ለካ ያዋጫብጭሆ ዶጎ ያባነው ጠዋባሆ ቱንስቹ ዲሜ ቱንስቺ ግዶ ሀድኔ ገንቲኖሪ መሆ ደፎሞ አኒ ዱቸ ገነ ካውግሮ ሎጊያ ቱንስቲዮ ያናባ ዱቡ ግዶኒ ሀቦሙ ያና ጫብች ነው እኪያ ቁሊታአይ ሀኩይ መበሮካይ ኢኪዮ ጫብች ወይ ጎርዱይ ኢከበዳንዳው ወይ ካይኒ ኢኪዮ ጫብች ብልጭ ያን ወይተ ሎጌሻ ተገሲሳሁ ሎወላ ናይ ሀቴ ሚቴንግ ብልጭ ነው ጫብች ጫለላ ነይተይ ሎ ናይ ተላነም ባቶ ቱንሶተ አያ ነበሲ ቱንስቺ ማሰ ለጥታይ ባሉንኩ አማናው ያና ኤሊቲዮ አልባ ተባቶ ጠዋባሆ ሄሾ ተባቶ አና ወይተ ዳይኖ አገርሲ ሳውተ ኢና ወዳንዲናይ አጣካይኒ ተባቶ ማይማ ባላንኩ ጠባይ ዳይኖ ተላነም ተነ ቱንስቾ ባቶ ግዶ ካይኒ መገኑ ቃለ ኢትዮ ጠዋብዲኖ ዶጎ ለልሻሁ ጉሙሎ ለልሻሁ ሜሰ አከተ ለልሻሁ መገኑ ቃሌቲ መገኑ ሱኒ ማሰሚው ሄኮ ቁላው መጣፊ ማይማሲ ለልሻው አዲ ለብሽባይ ኩላሚዮ ለብሻሁ ጫብቹ ያማሚዮ ፓውሶት መጣፊ ወነና በምቡሞ ባሰያቴ ጊራቴ ያማሚዮ መዶሻው ያማሚዮ ዊጣው ያማሚዮ ቲማው ያማሚዮ ጫብቹ እከስኒ ቱንሲቲዮ ሱሬ ጣባው ጉራና ቅኔቴ አፍሪቲ ሂከጋሮ ይቴ ቲሚቲዮስ ዱቦ ቃሊሲ ጫብቹኒ ደና ማዳው ተላነም ጊራ እከስኒ ጩቢንክ እሽነ ኢታው መዶሻ እከስኒ ካጀዶ ወደናንከ ሂቀው ዊጣ እከስኒ ሚንከ ግዶ ሄሾ ካሰ መገኑ ጋሾትራ ጉማላለ ሞሳ ሄሾተ ቲማ እከስኒ ነሰንከ ሁደ ዱሽ አያናንከ አባቲ ሳው ተላነም ኡኒ ቃል ዳፍራ
maganu maassamihu hekko. Qaale xiinxallineemmo wote maganu danchummay heeshshonke soorrantaho, baxillisinni hagiidhneemmo, eeltosinni maala'neemmo, ninke mule heewasinni kassineemmota la'neemmo yaate. Baxantinoe roduuwa qaaleho noonke yanna, qaaleho noonke base, maganu qaalira noonke heeshsho manabbaahu la'nammo hasiisaho. Mararsawu daninni xaa yannara magansirate qae nafu ha'ne, maganu minewa nafu ha'ne qaaleho noo yanna ajjayi hadhaata la'neemmo. Duuchu manni faarso baxawo, faarsote faarso galata ilillisa, maganu galata ilillisa, qaalu yannote maassanteyo magansirate bisooti. Kayinnilla qaale xiinxalla, qaale itate leyo heewisantara dihasiisawo. Baalanko base basesi yanna yannasi uyine qaaleho maganoho hasiissawosi yanna uyinammo hasiissawota qaalu kulawonke. Sunfe la'neemmohu kalaqate wolqasi daafira ikkawo. Ibraawota 12:2 yaana maganu qaali togo yawo. Maganu qaali heeshsho afirinohonna loosannoho. Lamu afii bisenni roore iibbinoho. Lubbonna ayyaana mikitanna qoe bada geeshsha raqqe e'e qasanno. Wodanu giddo noo hedonna yorto fonqole yoo yaanno yawo. Laaleyo manna kaphinammowa dandineemmo, lawisiinsammowa dandineemmo. Wodaninke wole yaanna afiinke wole yaa dandawo. Qaale albaanni uurineemmo woyte kayi hatto ikka dandawo. Mayira? Hakko qaali umisi wodana la"aaho, wodana bikkaaha ikkeyota la'neemmo yaate. Umu maganu coyiri ikkino, isi hajaji kaajjeno uurri yaamame borreessame. Maganuyti hatti kalaqate maganunniti hatti qaalisi kalaqate wolqa borreessameyo qaalisi qullaawu maxaafi giddo noo yaani. Kalaqu maxaafa nabbambeemmo woyte addinni fooliishsho mitte maganu togo yii ikkino, maganu caabbichu ikkona yii arrishshonna aganu kalaqami hattoore la'neemmo. Hakku biree coy calla di-ikkeyo, hakku ikkiteyo yannara ikke saeyo coy calla di-ikkeyo. Hakko qaalisi maganuyihu techono ane daafira, techono ate daafira arrishshonna agana gordonna baatto kalaqeyo qaali coyirayi no yaate. Gumu coy kayi ani mageya macciishshayi noommo. Hakkoye bayira qaale, koye dancha qaale aninnati mageya macciishshinayi hee'noommo yaannoha ikkeyota la'neemmo. Kalaqu yannara loosi ayyaani umisi borrobbate giddo noo yaanno. Qullaawu ayyaani ninke giddoyi haaro kalaqama loosa dandaanno. Qullaawa maxaafa nabbambeemmo woyte isi ninke giddo loosawo gede fajjinammora calla hasiisawo. Duuchu manni umosi woyyeessa baxawo, agaahu agatto uurrisa, he'maahu heme uurrisa, addi addi cubbinninna addi addi qarri noohu ani umo'ya koye ka'a togoo hade asseemmo, haaro mancho ikka hasiissaa yee duucha woyte mudhana la'neemmo. Duucha woyte kayi hatti ikkitanna dila'neemmo. Mayira? Qullaawu maxaafi wolqa, maganu ayyaani soorritawo wolqa hasiissawo daafo isira meessanine uyinikkinni yinoyi daafo calla, mudhinoyi daafo calla ikka coyi noo ikkita la'neemmo yaate. Qullaawu ayyaani ninke ayyaanaame borrubba wodanchitawo gede kaa'lineemmonsa woyte wolootu manni heeshsho
soorraa'u. Ninke calla soorraa'una ninke kaa'lineemmo ninke xiinxalloo waate badandeemmo mannooti no heeshsho hakku qullaawu ayyaani soorraata la'neemmo. Haaro heeshsho afidhawo gede Yesuusa affawo gede ninke jaalla ninke fiixa farcidhummore baalano kaa'lawota maganu qaali kulaanke yaate. Sunfe la'neemmohu aanno horo wo'mi wo'ma adha yitaawo hedooti. Layinki Ximootiyoos sasenna tonaa leete aana maganu qaali togo yawo. Qullaawa borro baala maganunnihu qullaawu ayyaani kulanna borreessinoonnite. Tini borro halaale rosiisate, sodhinore seejjate, soro hoolatenna halaalaanchu heeshshora ikkanno biddishsha aate kaa'litaawo yawo. Qullaawu maxaafi heeshshonkera ikkitawo horo wo'mitewoho. Hanni gama gama la'no. Layinki Phexrosi mittenna shoolete aana maganimmate suude gutammeemmo assaawota qaalu kulaanke. Yaaqoobi mittenna lemina mittete aanano lubbonke gatisaawo yawo. Soqqamaasinete looso lemoonna sajjiina lamete aana xalalootu mereero ragge aannonke rist. Layinki Ximootiyoos sasenna tonaa onte tonaa lamala la'neemmo woyte danchu loosi baalaho xaambommore assaawonketa la'neemmo. Ogeeyye suwadda assaawonketa qaalu kulaanke. Baxantinoe duuba roso woyim doktorin yinayiha halaale xawise kaphoo fixxe leellishaaho soro hoolate cubbonke leellishate hattono taashshate qaalu kuni kaa'lawonketa la'neemmo. Maganu maassamiyo hekko. Sunfe la'neemmohuno massagate hattono Yesuusi xalalle leellishawo hekkiyota la'neemmo. Hanni aanno hexxoyi ammana yitawo hedo haransine la'nu baxantinoe duuba. Filiphisiusi shoolenna tonaa hunsete aana maganu qaali togo yawo. Magani'yano gawalo noo ikki jironni Kiristoosi Yesuusi widoonni qole hasiisaawo'nere baala wonshanno'ne yawo. Qullaawu maxaafi giddo sase kume sa'eyo hexxubbano maganu hakkuri baala ninke heeshsho giddo wonshawa qaale eyo. Insano kullayi xa'minammora jawaachishawonke. Daani'eeli'u la'neemmo woyte wole wolo maganu qaali giddo noo bareedda la'neemmo woyte magano togo yootto yitayi xa'mitawo. Nehemiya'u la'neemmo woyte magano togo yite qaale ootto hattee wonshinke yitayi xa'mitaata la'neemmo. Ninkeno maganu qaale anfe maganu hexxo amande maganu togo yoottote anewa tewo ikkito einammora xa'minammora maganu jawaachishawonketa la'neemmo. Insano maganu bisinkenna ayyaanaame hasattonke laeyohunni qoro wadhaanketa leellishshawo yawo. Mitu mitu manni sorote maganu ayyaanaame heeshshonke calla daafira hedawo yee ammanawo. Uddanonke daafira, fayyimmanke daafira, rosinke daddalinke daafira maganu hajasi dikkiyo yee hedaa manni dishiima. Kayinni maganu bisinkeno maalinkeno ayyaanaame heeshshonkeno hasatto laeyohunni qoro wadhawo anne ikkeyota la'neemmo. Isi ledo albaanni xaandeemmo barra mootichu fajjoyi muli yannara uyinonke hexxubba giddo mittu nafa uwiyo ikkita taje uyineemmo. Iyyaasu'u hattootino hexxote baatto rage waro maganu qaale eeyonke coye giddo mittu nafu digateyo di uwiyo yinota la'neemmo. Hatti ninkeno galagalle yineemmote. Gordu mininkera marreemmo woyte maganu baattote aana noo heeshshonke giddo qarruyi wo'miteyo shettote wo'miteyo heeshshonke giddo qaalisinni
mitte nafu xe'eewoti dino yineemmota la'neemmo. Haalleluuya. Kayinnilla hexxosi ammana hoongiro wo'mitawo ikkiteewota la'neemmo. Ibraawota 7:2 konni tenne hedo aana la'a dandineemmo. Maganu e'no hexxote qaalla ninketa ikkitaahu ammanatei coyi'neemmo woytenna lallambeemmo woytenna Yesuusi wo'ma woyte ammanameyoha ikkeyo daafo halaale ikkiteyota ammanneemmo woyteeti. Amen. Antinoe goduwa ammana hoongiro qaalu heeshshonke giddo loosara dandaanno ikkita la'neemmo. Kowiicho addi addi hedubbano Isaayyaasi shoyellaahonna sajjina mitete aana allamurchu gede wolqanke haaroonsi'neemmota qaale e'nonke duucha qaale e'nonke su'misi maassamo. Sunfe la'neemmohu mitte hedooti Ellen G. White yinayi rodoo borreessiteyoota togetawo. Qullaawa borrubba ninkera daggeyo maganu qaalla gede assine adhinammo hasiisawo. Dikkeyo manni borreesse ikkeyo bayicho woreyo hedootina maganu anera techo coyiirayi noota assine adhinammo hasiisawota la'neemmo. Mulle borreessanteyo calla ikkikkinni coyiiranteyo gede maganu baxeemmo yaannoricho qaalu giddo nooro techo gorduyi ane su'ma woshshe ate su'ma woshshe baxeemmo yaanni noo gede assine adhinammo hasiisawo. Halaalino hakkoyeeti yaanni noonke. Maganu hexxo qaalla baalano hatto. Insa giddo isi ninkera qaalesi macciishshineemmo gede asse annannaho coyiirayi noonke. Kuri hexxubba giddooti Yesuusi eltosinna wolqasi kulaonkehu. Hatte dagate hurrera ikkitawo haqqicho daraarooti woyim darooti. Ajurja 2:2 la'neemmo woyte tenne hedo afi'neemmo. Adhine heeshshote karsiisi'niro akateho wolqa dubboteno ayyaananna seende abbitawo qaallasi su'misi maassamo. Baxantinoe goduwa konne qaale beeqqate daafiraati tenne lamala hedo guma aste kayissaahuna Isaayyaasi 50:7 aana maganu qaali togo yawo. Wolqa hoogginore jawaachisheemmo gede mootichu coyireemmore kulinoe. Soodimaroho baqqi yee rosiisannore macciishsheemmo gede assannoe yaanno manaanchu Isaayyaasi. Maganu qullaawa maxaafa barru barrunkuyi nabbambeemmo woyte maccanke baqqi asse ogimma aannonke. Qoleno dancha duduwo wolootu ledo beeqqineemmo gede rosseyore arrawo aannonke. Maganu qaali ninke wodani giddo kuttuwame ofollara didandaanno. Gatate hagiirri afi'nummo kaayyo baala horonsi'ne isi daafira affiyo ikkirra sokka beenkeemmo gede kaysaonke yaa. Phaawulosi togo yee hajajaonke. Qaale kuli inji heerono hoogi heerono wo'manka woyte jawaatte loosi. Xawisse kultanni hayyitanninna seejjitanni cincitanninna rosiissanni jawaatiya. Baxantinoe goduwa maganu maassame hekko kuni qaali beeqqinayi qaaleeti. Beeqqinammorano hasiiseyoha ikkeyota la'neemmo yaate. Gumulote hedonke togo yitawo. Qullaawa borrubba umatey afi'nayi rosi gatote hedo daafira bayira egennooti. Hattoo rosi maganu dana lubbote giddo galagale qolawo. Surre kaajjishawo. Fonqoluyi ubbanno ikki gedeno golaawo. Hattono rosaancho
baatto teera maarote soqqanshosi giddo Yesuusi ledo guti loosaasincho ikkate qixxeessaa. Gordu maate miilla asse xawaabbu xalalooti ledo raggete beeqqaancho assawo yawo. Antinoy roduuwa maganu qaalis daafira lowo geeshsha galaxxineemmo, su'misi maassamo. Konne qaalesi intammora, qaalisi xintammammora, konne qaalisino beeqqinammora maganu kaa'lonke. Duuchu manni ani qaalesi beeqqate ikkoommoha dikkoommo, ikkoommata dikkoomma yawo. Qaale beeha ayera agureyo yaate? Qeesootaho, cimeeyyete, ewele'oo jawaatareeti, ewele'oo worbuulleho yee woreyo mannira agureyoha la'neemmo, agureyoha ikkeyota la'neemmo. Maganu qaali giddo kayinni hattenne imaani mine borojjimmate heedhu qaaqqo la'neemmo woyte lowore hasaabbeyori, lowo xiinxallo manna gamba assite uyiteyori dino. Kayinnilla ikkeyoricho coyidhu minaamasera. Anninke ni'imaani maganu manchi walla haroommeha ikkoommero tenne konni xibbisinni huraawonka yitu. Hakkeeshshati ise farcira. Hatti kayinni magee maalalsiissawo guma laalteyoro baalunku anfoommo. Samaariyaho wayi bale mule noota hattee manchono la'neemmo woyte heeshshose danchummate ka'ata, lowo geeshsha maganu qaali xiinxalliteyota dikkiteyo. Kayinnilla ise widoonni katamu wo'mu galchame Yesuusiwa dayinota, dayino hurre afireyota la'neemmona. Maati ise yituhu yine la'neemmo woyte sase qaale disaeyo. Daggine dhagge'ya kuleyoeha la'e. Hakkii saeyo iseno affeyori dino. Cuu'ama hiittootiro ise xa'mineenna dikultawo. Sambatu hiittoohoro affeyori dino. Hatte yannara duuchare xa'miniro diaffeyota. Hakkoye afa hoogase kayinni farcidhaakki diassiteyose. Amme la'e yitu hakko qaalinni katamu baalu hureyota la'neemmo. Baxantinoy roduuwa aninna ki'neno lowore nafu yaa dandaa hoongummoro, lowo egenno kolleeje e'ne maganu qaaleno rosa hoongummoro ajeenna mittoricho yaa dandineemmo. Rodoo'ya amu lai, amu beete kiristaane adhuna, amu maganu qaale dagge mitto barra lai yaa dandineemmo. Maganu qaale beeqqineemmore ikkinammora heeshshonkera iso banxammoranna moyisi'nammora kaa'lonke, techo xiinxallonke gumulate baalunku galanto. Annankenna mootichanke qaalikki daafira, baxillikki daafira, assoottonke baalu daafira galatami. Mootichankenna annanke qaalikki heeshshonke giddo looso loosawo gede konne qaale ikkino duuchu leyo beeqqinammora sa'eyo daafuru yannanke, sa'eyo afa hoongete yannanke hegirera sa'eenna haaro fooliishsho heeshshonke doogo aana daggawo gede huucci'neemmohe macciishshaanonke daa''ataanonke annimmakki ati lai maassami mootichinke Yesuusi su'mi Amen. Baxantinoy roduuwa mootichu elto ikkiro mootichu fajjoy daggawo lamalawa ministering like Jesus እንደ ኢየሱስ ማገልገል ወይም ኢየሱስ ገደ soqqamataw hedoy xiinxallonke sonfeemmo hakkawo akka geeshsha mootichu elto baalunku leyo ikkito gobbanke daganke maganu keerisinna agarooshshisi atootisi toyaatonke banxeemmo'ne maassamme.